خوش آمدیم به داخل ماشین من. سابرینا، شما که چهره اساسی اینستاگرام حساب می‌یابید، می‌خوایم سری موفقیتتون رو دانیم. من همه وقت آزاد هستم، همه وقت با مردم در معاشرت هستم، در ارتباط هستم. شاید همین است سری موفقیت من در شبکه‌های اینترنتی. شما همه کامنتاری‌های زیر عکس‌هاتون رو می‌خونید؟ نه نمیخونم. بسیاری‌ها با بیماری‌های چقدر تبابت نشونده گرفتار شدن از عشق شما. من زیر فقط سخن‌های هم آدم‌ها رو نویستگی چقدر نویستگی هم خیلی یگان تغییر. تو مرا به این خوشروگی دولینی کردی. سابرینا جان بسای سوزوندن، بسیاری‌ها سوختن. مرا در تو بکشه. بچه می بودم توچ نمیدزدیدم تو نه، حتی دخترها نیز در دزدیدن شما. این کمیتی دختر هستم، بچه می بودم میدزدیدم تا. با خدا کشتیمونه رئیسه. خیلی کمیت‌ها خیلی زیاد بودن، ما چند تاش رو انتخاب کردیم. خیلی که از دوری از پسی کادر خیلی گپ نزنن، کدومش که مرد شیر بچه مرده بیه و خیلی پیش گپ زنه. سری زیباییتون در چی باشه؟ اولا من راستی خودم را زیبا حس نمیکنم. اگر که از جانب گویان که زیبا هستم، تشکر زیاد قبول میکنم و گمان میکنم زیبایی من سیرش در همون است که همه وقت چهره کشوده من همین است. چی بگم، یک ایزیومینکای چهره من زیبایی من. این هم به شما خیلی میزیبه. تشکر. بسیاری ها میگویند که سابرینا نظری جراحی پلاستیکی کرده است. آیا این حقیقت دارد؟ البته حقیقت دارد. من این چیز را مخفی نمیدارم. من گفتم چندین مرتبه که من یگانه یک جراحی پلاستیکی گذراندگیم، این هم باشد در بینیم. من از امو چقدر بینی پیشنه خودم چی میکردم؟ شرم میکردم. به قول روسا کامپلکس داشتم و همین کامپلکسی، همین کمبودی خود را برطرف کردم. سابرینا رو همگان با خصلت و رفتارش دوست می‌دارند، اما چی شد که یک بار در اینستاگرام سخن‌های دشنام‌آمیز شما نشر گشت؟ با همون ادمین همون صفحه من راست جنجال شده بودم، چون که وای در کدام عکس من ویدیو من سخنی بد نوشت و من در رو جواب گرداندم که برای چی صفحه مثال وای کشیده اینترنت مگزین کشیدگی مقصدی تو تجارت هستند در اینترنت صفحه مثال متاها کشیده، چرا با دیگران کار میگیری؟ تو کاری که با همگان معاشرت خوب کن که خریداران تو زیاد شوند در این صفحه. همین خیلی نه. راستی من بیشتر بحث کردگی نمیتونم. گفتم که بعضی سخنی است که آدم از خود میبرورد. ما هم آدم هستیم، ما هم حسیات داریم، ما هم قهرمون میکند راستی سخنی بعد ما هم آدم تولد کرده یک کسی دیگر نه که اون چیز دیگر نه. مایل مرا اگر یگون سخنای قبیح بگم وقتی اگر اویله مرا رسن پدر مادر عموما همی اهل اویله مرا رسن، راستی این چیز بسیار به من دهشت آور است. میتونم که با مانند خودشان هم خیلی با اونا جواب گردانم سخن قبیح قدی وقتی به هیچی به یگون سبب میداری در صفحه رو دشنام کردگن. من امی راستی گپ از مغز جانی همون نفرا میقپم، یعنی مادرش رو اگه من نمیگم که مادر وای هم خالی هست، از مادر یا که فرزندانی پدرش میقپم. برای چی؟ برای کی میگم که انا دیدی چه سخت میرسه وقتی که مادری تو را میرسن و یا که خواهر و اپاهایت مثال مخصوصا خیلی میگم که تو با فرزندای دیگر نفر کار نگیری. منم فرزند کس هستم، منم برای پدر و مادر خود عزیز هستم. به نزدیکی یک نفر نوشت، به گمانم دختر بود، نوشت که من توی خوب میشناسم، من اویله شما میشناسم. من گفتم بهترین اگر من رو شناسی از خوردیم به نهایت خوب گفتم، لیکن اویله مرا التماس نرست که من برای نام اویله مرا گرفتم. من گفتم عظمت خفه کرده میتونم ده عموما کار نگیر. اویله مو شکرانه الله گفتم پدر و مادرم زنده و سلامت هستند. یگانه در اویله من روی سنت رو پیش گرفتم. دیگر سه اپا دارم. اپای من بعد 17-18 سالگیشان به شوهر برآمدن، صاحب فرزند، صاحب اویله زندگی آباد دارن. از طرف اویله‌تون به شما یگان زید نبرآمدن؟
не албатта чизе ки мисол ман аз хурдӣ орзу мекардам. Шояд аввало модарам аз ҳисоби ки ман дар телевизион кор мекардам, рӯзе мешуд ки ман дер ба хона меомадам, баъди шом мисол соати 9-10 шаб меомадам. модарам хай хавотир мешуданд, камтар гӯямам хеле вай мешуданд ки ту духтари ҷавон ҳастӣ, чаро дер меоӣ. ва оҳиста оҳиста диданд ки ҳамин касби худро ман дӯст медорам ва хеле ҳозиро тарафдорӣ мекунанд, ҳастгирӣ мекунанд, чунки интихоби ман аст. хостгорони шумо хеле зиёданд, чаро шавҳар намекунед? шумо аз куҷо медонед ки хостгорои ман зиёд астанд? мо медонем, ҳама инро медонанд. хай намедонам, шояд оли қисмат чӣ нашудааст, насиб ҳамаш насиб аст. албатта рафторони ҳамон ҷавонмардо ба ман писанд намеояд. сол то сол таъби одам, завқи одам нозук шудан мешавад, ба ҳамон хотир интихоб низ қин мешавад. шоҳзодаи ояндаатонро чӣ гуна дидан мехоҳед? рости сураташ ба ман фарқ надорад, муҳим сирати хуб дошта бошад. ба фикри ман вақте мард занро дӯст дорад, зан хушбахт шуда метавонад. вақте зан дӯст дорад, мард дӯст надорад, я ҳаёт зан азоб мекашад. ба ҳамон хотир мехоҳам ки марде пайдо шад ки сидқан маро дӯст дорад, на ин ки ман ӯро. хуб, агар нафаре пайдо шавад ки аз таҳти дил шуморо дӯст дорад, вале ба шумо чӣ мегӯянд шарт гузорад ки инстаграматонро удалид мекунед, тамоман сурат намемонед, аз чашми мардум дур шавам, розӣ мешавед? чаро не? барои бахт, барои хушбахтии худам чаро не? дар хона пухтупаз мекунед ё фақат тарабхона ба тарабхона мегардед? рости аз ҳисоби ки корам зиёд аст, душвор аст, умуман ҳамин вақтҳои охир ман онқадар ба пухтупаз ба хеле корҳои хона машғул намешавам. ин ҷои махфӣ нест, ҷои чӣ нест, барои ҳамин рӯшод гап мезанам. охирон маротиба чӣ пухта будед, дар хотир доред? албатта охирон маротиба таом пухта будам барои худам. вақте дар хона гурӯзна монам, ҳеҷ кас набошад, модарам ва ё ки апаям, албатта худам барои худам шояд як ҳафта пеш буд, 10 рӯз пеш буд. хӯроки осонпаз охир. шояд картошка бирён бошад. картошка бирён. он ҳама дастагулу тӯҳфаҳои қиматбаҳое ки дар саҳифаатон мегузоред махфӣ набошад, аз ҷониби ки тақдим мегардад? махфӣ нест, албатта аз ҷониби ҳаводоронам, чӣ хел гӯям, мухлисам гӯям, шояд хато кунам, аз ҷониби мухлисон, ҳаводорон, дугонаҳоям, дӯстҳоям. баъзе тӯҳфаҳое аст ки аз номи шахсони махфӣ мебиёянд, мерасанд. он қадар хирсакҳои тақдимшударо чӣ кор мекунед? рости намедонам, шояд ман дар назари бисёр ҳаводоронам то ҳол кӯдак ҳастам, ҷи ҳастам ки фақат ба ман ҳамун хирсое мегӯянд, ҳамун хеле тӯҳфа ки хай раҳмати калону шӯхӣ мекунам. рости гап чи ба наздикӣ бисёри онҳоро ман тақсим кардам. зиёди бад шуда буд, қариб ки дар хона худам дар ҷо намерасид. ва бо модарам гуфтанд ки бурда дар ягон ҷо дая, хай бурдам додам шуда. вале бо баъди бурда тақсим кардагим бо ҷамъ шудагӣ, бо як ду сет хирси калон ҷамъ кардагим. шумо худатонро ситораи инстаграм мешуморед? пеш намешумордам, ҳоло мешуморам, чунки ин чизро ман аллакай ҳис мекунам. вақте дар кӯчаҳо мегардӣ, ягон ҷо меравӣ, ҳис мекунӣ ки аз пушти мисол инстаграм бисёриё мешнасанд. дар байни мардум мишмиш аст ки моделерҳои машҳур ба мағозаҳои фирмавӣ барои реклама шудани молу маҳсулоташон он либосҳоро ба шумо медиҳанд. росташро гӯед, либосҳои ки мепӯшед аз худатон аст ё иҷора мегиред? барои он ки бисёр масалан аҳамият медиҳем, шумо як либосро дубора намепӯшед. не, рости ман кӯшиш мекунам ки ҳамун либосе ки ба ман шинам аст, форам аст, харидорӣ кунам аз ҳамун мағозаҳое ки мегӯед ку аз ҳамно харидорӣ кунам. ягон тено чӣ нест, иҷора нест. бисёри сарояндаҳои машҳур либосҳояшонро ба фурӯш мегузоранд. шумо низ то ба имрӯз либосҳоятонро ба фурӯш гузоштаед? рости вақте ки ман ягон либосро ба бар мекунам, ба ман бисёр савол медиҳанд ки ин либосро аз куҷо харидорӣ кардед, метавонед ҳамиро ба ман фурӯшед? мисоли гап
не ман нағз намебинам либоси танамро. Агар ки дилбазан шавад, як-ду маротиба пӯшаму дигар нахоҳаму либосро пӯшидан, ба ягон дугонаи наздикам ва ягон касе ки пурсида буд, маъқул карда буд, ба он нафар таҳдия мекунам. тамоман бе чӣ намегардеда? Бе макияж, бе ороишоти рӯй. Хуб, чӣ қадар маблағ сарф мекунед дар як ҳафта? ба ман бигӯед ки кадом сароянда, кадом чеҳраи шинохта акси худро бе ороиш мегузорад. Тамоми ҳамин пардозгарон, визажистон дар рӯи ман ороиш карданро дӯст медоранд, чунки болои чашмони ман мисол яъне мегӯям ки чеҳраи ту барои ороиш кардан бисёр мувофиқ аст. Ройгон ба шумо масалан ороишот мекунанд? Не, рӯсигаб ройгон намекунанд. Барои чӣ? Онҳоям меҳнат мекунанд, заҳмат мекашанд, маҳсулот сарф мекунанд. Лекин чӣ гӯям, тахфиф ҳаст. Албатта нисбат ба он нафароне ки дар як ҳафта як бор як моҳ мераванд, албатта барои мо тахфиф ҳаст. Хуб, ташаккури зиёд Сабрина Бону барои як суҳбати хеле ҷолиб. Ва дар охир шумо ба ҳамон душманонатон, ба мухлисонатон чӣ гуфтан мехоҳед? Баъд ака душман намедонам хуб аст гуфтан, ба бадбинонам мегӯям ки худованд ҳамин қадар хушбахте кунадшона, хурсанде кунадшона ки дигар барои бадӣ кардан, барои гапи бад гуфтан вақт наёбад, хушбахт бошанд ҳама вақт. Хуб, ташаккури зиёд барое ки ҳамчун меҳмони аввалини барноматон маро даъват карден. Ин чиз барои ман хушбахтист. Ташаккур ба шумо.